Om Swastiastu. Idadane miwah pemirsa sanedahat uang yang titiang. Pengayu bagyo turang titiang majang ringide sang yang widiwase. Duaning sangkaning asung kerte warlu grahanide. Titiang presiden muali malih. Kecunduk ring channel YouTube Indek Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Idadane sarang sami sane subagio. Saya waktu dah tinggal jita manah titiang rianto wenten malih pinunas utawi pekarse saking semeton mangde titiang negepin malih asiki bebawasan pewiwahan adat Bali. Duaning ringgalah lintang sampun akeh uningayang titiang. Sane durung aturang titiang imbe wantah hindik sapunapi bebawasan rakse rumakse saking para kelian adat ingyan perjuru adat saking purusa miwah saking perdana ingin dadane saredahat uang yang titiang lugrayang ringgalahi sana becek puniki titiang jagi ngaturang ime sapunapi bebawasan ngupe saksi utawi rakse rumakse saking prejuru banyaradat purusa miwah perdana. Ini lugragyang titiang ngaturang kadiasa puniki. Janten sampun sane ke pertama patut kebawasan wantah ngaturang suksmaning manah majang ring dane juru bawas perdana sane mepeice galah angken dane punika pinaka ugra wakil tawi pinaka pengenter baos. Nah ide dane sane dahat uang yang titiang jantan sampun bebawasan puniki kemargiang utawi kewentenang rikala upacara mejauman muat ketipat bantal taler wenten anak maosang mepejati ring jeruan sang mawiwahe sane meraga istri utawi perdana sane rauh dok punika sang kali halaki rabi wenten ring genah mebaos dane jeru mangku wenten rike jagi ngayabang wangi utawi Banten pengerawasan. Raris wenten manggala dinas saking kalih kulawarga purusa miwah perdana. Wenten manggala adat saking purusa perdana. Kesarengin para penglingsir. Semeton miwah juru bawas saking perdana miwah purusa. Ini dirane iman titiang kadiasa puniki. Dari kala kepeice galah matur semua mantuk ring dane pengentar baos utawi matur semua mantuk ring penglingsir juru baos saking perdana rianto titiang sampun kepeice galah. Om Swastiastu. Mogi-mogi sareng sami kena rahajeng taler titiang nenten lali ngaturang ngerasa pengayu bagya majang ring ringgih hide sang yang widiwase taler majang ring hide dewata dewati dewa yang guru san melingga ring pemerajaan niriki mogi-mogi ngelantur peswecan hide mawinan bebawasan dui rahinane mangkin labde karya nenten wenten kepiambang punapu-punapi. Ingin majang ring linggih dane jero mangku sane meraga suci saha banget uang yang titiang para manggala adat miwah dinas sane kusumayang titiang para juru baos saking keluarga perdana miwah purusa taler kesarngin para angga semeton lanang wadu sane banget taler uang yang titiang. Titiang tepengan puniki nagingin pengabtin dane saking keluarga perdana mangga titiang nyaringin bebawasan puniki
ninten jesios wantah pinake pengupesaksi saking prajuru adat banyak selat sobangan mengumi Badung Rianto rahinane mangkin wargin titiang niluh sarini pasti ke ngawit jagi ke ajak ke ambil mereka ke Gianyar antuk punika titiang nganganin wargin titiang ring banyak selat sobangan mengumi Badung purun mau sang mungwing pemargin pewiwahan sang kalih ala kirabi sampun sah manut hukum agama miwah hukum panegara titiang raris nganganin wargi banyak selat sobangan mengui uantah ngaturang suksmani manah majang ring dane sampun ngeraukin nyarengin duaning sampun piragi titiang diwawu saking pengawit keceritayang oleh kalih kula warga mungwing pertemuan sang kalih halaki rabi sampun medasar pada rene sampun medasar pada arse mawinan kemana untuk titiang pemargi puniki sampun nganutin arse wiwahe antuk punika duaning nenten malih wenten walat kare titiang nganganin wargi sami taler ngaturang ucapan selamat menempuh hidup baru selamat jagi ngeranjing ke gereh hasta srama majeng ring sang kalih halaki rabi mogi-mogi napi sane kepetitis sareng kalih pacang preside kemulihan manut petitis nyane suwang-suwang yaitu dane sane dahat uang yang titiang pemekas titiang ring puniki made sudana saking Gianyar yening wenten kebenjang pungkur merihang napi luwir surat-surat sane jagi kangen muputang poilen mangde rauh ke catatan sipil kantos medewi akte perkawinan titiang ring adat sayaga jagi ngewantu nararis atau titiang majang ring dane prajuru adat taler ring kulawarga purusa ampura ping banget duaning ring banyar titiang driki wenten perarem dane saking kulawarga purusa sane ngambil wargin titiang istri riki keni dana keni penebus suaran gendongan, suaran kulkul akeh nyane satak seket tali rupiah. Anike ampura ping banget nenten jeung adolana istri sakewanten puniki wantah mula sampun pemutus utawi perarem banyar raris paridano punika ngeranjing pinaka kas banyar jagi anggen titiang negepin seluwir parikrama doaning tanggungan banyar akeh riki wenten pura-pura penguasane kempon untuk desa rikalo titiang oleh giliran ngodalin napi luwir punika preside ka anggen negepin inggih raris semajang ring sang kalih duaning puniki sampun sah kebos kadimangkin titiang mebesan mungwing ngawit rahinane mangkin cacah jiwan wargin titiang iluh sampun jagi pucehan titiang jagi kecoret ring cacah jiwa Banjar Selat sobangan mengui Badung selanturnya nih sang kalih puniki pemekasan istri sukserahang titiang majang ring manggale adat saking kulawarga purusa ring Gianyar inggih titiang nenten manyangang malih duaning sampun akeh wawu bebaosan titiang pesaksi saking Banjar adat sobangan selat Banjar Selat sobangan mengui malia pisan sampun purun mau sang puniki sah nah itu dane sane dahat uang yang titiang sedurung puputang titiang ngatur puniki
duaning titiang sepisanan nganganin taler ngaturang imbe saking berjuru adat Banyaradat Puruse lanturang titiang mesai punika bebawasane wantah saking prajuru adat Puruse nampenin duaning wenten kebos raksa rumaksa serah terima jantan sampun saking prajuru Puruse nampenin penyukserah saking prajuru adat Bredane. Patah kadiwawu ring pengawite patut ngaturang ngaturang suksemaning manah duaning kepi cegalah raris ngelantur ngucapang pengayu bagya majang ring Ida Sang Hyang Widiwasa ngelantur raris wenten pesungkeman penghormatan majang ring linggih jero mangku ring para manggala ring para juru baos taler keluarga lanang wadu sane nyarengin bebawasan punika taler pesungkeman majang ring sang kalih alaki rabi inggih imbane kadiasa puniki inggih majang ring linggih dana jero mangku sane dahat uang yang titiang para penglingsir lanang wadu sane subagya sang kalih alaki rabi sane tresna sihin titiang ringgalahi sane becik puniki pangerauh titiang pateh kadi prajuru adat duwe diwawu saking Bredane mangda pewiwahan duwi nganutin sane kebaos tri upasaksi taler sampun kebaos inuni semeng kocap sampun kemargiang upacara mekalan-kalan metanjung samuk utawi mesakapan sampun manut hukum agama pemargian agama Hindu raris mangkin sampun kelanturang ngantuk mejauman muat ketipat bantal janten sampun puniki sampun manggeh dreste manut pewiwakan adat Bali pengerauh raris sang kalih haraki dabi rahinane mangkin ring juwan Bredane puniki ninten tios wantah nglanturang pepamit sang kalih majang ring para dewata dewati ring pemerajaan riki mangda sekala niskala sang alaki rabi pemekasan istri mepamit saking keluarga iriki ring Banjar Selat Sobangan Menguwi Badung titiang nampenin penyukserah saking prajuru adat iriki matur semua ping banget saya waktu selanturnya nih titiang sayage jagi nyuratang ngiliki tayang indik cacah jiwan sang kalih pemekasan istri iri kering Gianyar. Jadi sarang sami kadiasa punika penampen titiang taler riantuk napi luwir pemargin parikrama sampun antar nenten wenten kepiambang punapa punapi titiang taler saking prajuru adat saking Gianyar ngaturang suksmaning manah sahe purun titiang maosang ngawit rahinane mangkin sang kalih alaki rabi sah manut hukum penegara miwah hukum agama pinaka catatan pisan mangda ngelanturang ngeruruh seluwir uprenga utawi persyaratan administrasi mangda kantos presida surat-surat duwe ngeranjing kecatatan sipil pemuput ngemulihang akte perkawinan. Nah raris kidik kewanten majang ring made wargin titiang ring Gianyar mangde eling ring anggo mungwing ngawit rahine mangkin made sareng iluh sampun ngeranjing ngelepas keuripan Brahmacari asrama ngeranjing ke keuripan Grehasta asrama janten sampun ngawit pinaka wargi Banjar adat
Banyar dinas iri keringgi anyar nenten malih pinaka wargi saka truna. Antuk punika napi luwir urah harih simo kramo drestan titiang kangin mangde sang kalih presiden nginutin. Nyiring rika masareng-sareng malih nglanturang urip melajah meparilaksana melajah mebawasana becik mepikayun serta leuwih hayu mogi-mogi sang kaning pertemuan sang kalih kauripan banyar titiang kangin ringgi anyar presiden antar nenten wenten kepiambang punapa-punapi. Inggih titiang nenten presiden nenten uning manjang ngatur kadiasa punika atur penampen titiang saking perjuru adat ringgi anyar. Inggih puputang titiang antuk para mesanti janten sapunika muputang baos. Idelane pemirsa sanedahat uang yang titiang kemon wenten anggen titiang imbe mogi-mogi wenten pikenohipun maka kirang langkung antuk titiang uning ayang titiang unas agung pengampure. Inggih kam adia munika puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi. Oh.